اگر جیدرکی تی آبوریش دروی روژ آواتن نبه تو نکاره دبارا جیانا خو بکه. اف زمان حال خلکن دیرکا روژ آوای کردستانه گازنین ولاتیان درباری بلندبونا نرخی کرستیان و بتایبتی کل و پلین خوارنه بردوامن. دبیجن هر تشت بدولار امریکی تفروتن تا ببرهمین خوجهی و کسکایی جی او جی بدولاره. دخوازن گوسازیین ریوبریا خسریین جاودیریه بأرکی خورابن و کیس بازیه بسکنینن. روجه 10,000 رقم شغله تا فرجك هناك أكاد شو بعيشي هركزنا عقارات وهركزنا متهدن وهركزنا قدرني مكتبان هركز ورقة الأوروبيين حتى على كاليا وعن صنابك قد هناك عن صنابه هي نون بخل وجان دا قدش حكمة خاكي سبات جوري مازن بسكنت إنه بجواز عراقين بكن يتامين يتامين بسكنت مالية بسكنت هتشتكي ويسا بسكنت بيجي أب شعبا قلناها أب عالمها قلناها يعني هم هرتش دولار ما شاچی بی. کسی فرمانبر روشاوی پر زحمته. موچه وی تنه 3 یا 4 روزان تراوی دکه. فرمانبرین حکومت سوریه موچه وان ین مهانه نزی $20. جبر ولو نچارن گوهن کارین دن بکن دا گو کاربن پیدوین سرکه جمالین خوره پیدا بکن. موظفي حكومتي براسي بجاركي يعني شوينا مرينا يعني حالي وعينا يعني فقيرة بكي ديسي كارات كن حتى كاربن قبعيشين أنا راتبي هوالا براسي إدارة ذاتية يعني نوعا ما بشكي مقبول يعني ناوجي يعني باش يعني قول راتبي ما از موظفي دولتي مانها راتبي من 20 صار من از موظف راتبي من بينجي و 5,000 يعني شم شاكيتا جبالة بكري حقيسة 1,000 يعني وكاشاوبه يعني دروجة راتب وي نميني. روزانه نرخ دلار امریکی برانبری لیره سوری بلند به. دهیاما چند روزان ده 10,500 لیره گهشت بیتر 10,800 و باندورا ویه که سرخلکن سویلن گوکارین وانین آبوری تننه دا گو دبارا جیانا خواه تا داویا هیوه بکن و کسی گو موچه وی یانجی کار خواه بلیره سوری قزنج دکه روشاوی پر زحمته. اکرم صالح کردستان 24 باجار دیرکه